1. Analyze. Шинжлэх. We need to analyze the situation. Бид нөхцөл байдлыг нарийн шинжлэх шаардлагатай байна. 2. Evidence. Нотолгоо. There's no evidence to support that claim. Тэр мэдээллийг дэмжих нотолгоо байхгүй байна. 3. Infer. Дүгнэх. We can infer that she is tired. Бид түүнийг ядарсан гэж дүгнэж болно. 4. Significant. Чухал ач холбогдолтой. This is significant difference. Энэ бол чухал ялгаа юм. 5. Assess. Үнэлэх. The teacher will assess your work. Багш таны ажлыг үнэлэх болно. 6. Concept. Ойлголт. The concept is hard to explain. Энэ ойлголтыг тайлбарлахад хэцүү байна. 7. Establish. Тогтоох, үндэслэх. They want to establish a new rule. Тэд шинэ дүрм тогтоохыг хүсэж байна. 8. Interpret. Тайлбарлах. How do you interpret this sentence? Та энэ өгүүлбэрийг хэрхэн тайлбарлах вэ? 9. Relevant. Хамааралтай. This is not relevant to our topic. Энэ манай сэдвтэй хамааралгүй байна. 10. Approach. Хандлага, ойртолт. His approach to learning is different. Түүний сурах хандлага өөр байна.